بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق وهدى، ثم نصلي ونسلم على خير الورى نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، مسيب جلبة الدبي ميانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي اجعل كل كلمة نقولها هنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا أعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا يا رب العالمين. Haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, miɗo andi ɗo niɓɓi ka wonɗen ni haray bayda buyɗanike kono ko waɗirɗen o vidéo ɗo ko sabu piiji ɗiɗi. Nyanden hiɗon andi en arno ɗo yewtuɗen hecciyanki fi oɗo sonnajo tedduɗo geɗal jonelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗum woni nene Zainab. Yewtuɗen giggol ko wonno hakkunde maɓɓe e modi maɓɓe ko e welo ko wonno e ɗum. ɓawo en gaynde ɗum, neniraɓe meɗen go ɓe addani en message ka WhatsApp, ɓe holli yandi haray ɓe neɓi nande fi nene Khadija, heɓe faala ye yewtu seeɗa ko hombo woni nene Khadija. Sabu noon ɓe nani wondema nene Khadija ko sonnajo hanaɗo weltorede kal islam, sonnajo tawɗo no hana jambede kal islam. Jonnon ɓay en sifike fi geɗal maɓɓe on ɓay wiuno nyande nene Zainab ko ɓiɗɗo nene Khadija. Haray woɓɓe go wi kañum haray hiɓe faala yen waw sifanagolɓe. Naam, haray miɗo andi telen Afrique nini ha Europe haray ko tumbere jammani, kono bi idhnillahi ta'ala ko leere ka hettiɗen ɗo wawiten wadde. Haray ɓe Allah newnanoy ari yi oy vidéo on yeso wo ɓe waway darugol mo, kono ko leer ɗo hettini ɗen. Haray o vidéo ɗo kadi wona ko eɓɓitanno ɗen e waɗugol ɗe ɗo balɗe, kono ɓay neniraɓe ɓen ɓe landitike ɓe wi sago maɓɓe haray en waɗay ɗum ɗon tawɗen ɓay tanji ɗin no raɓɓiɗi wota en nunnu ronken laatinde ha yejjitoyen tawɗe yen daru berwo ko Allah on andintini en yewten ɗo fi nene Khadija ɗe ɗo balɗe. Haray bi idhnillahi ta'ala ko ɗum faala ɗen hande, yewtugol ɗo humpitugol tun ko hombo woni ɓeɗo sonnaɓe tedduɓe waɗaɓe barki. Haray sen jentike moƴƴa en heɓay e yewtereji fi ɓeɗo qissaji ko tawata ɗi waway en nafude. Haray komi andintinta en taho enen daroɓe ɗi qissaji ɓen ko yen andu ɗi ko wona yewtirede, naafi yen artu wiyen ɗi qissaji no foti ma o wowlowo ɗo no wawi wowlugol fi ɗum ɗo, na ɗum wallahi na ɗum hadaf men o. Hadaf meɗen on koyo taw enen deɗen gayna qissa on mo kala meɗen heɓi ton piihoy koye wawata ƴettude foda Allah foda hoore muɗum, min kadi mi jembay ɓe kun ɗo. Ɗum ɗo woni hadaf qissaji ɗin. Ko Allah siforanta en qissaji moƴƴuɓe ɓen kal Qur'ana ko fi yen heɓu ka ƴetten exemple ji wakkilo ɗen rewen ɗon fi darugol enen kadi sen natoye aljanna Allahu on. Ko yewtirta en fi qissaji yimɓe bandiɓe lettanoɓe feƴƴuɓe ko fi yen rento fiita en rewka ɓen ɗo rewno ɗon ha heɓen tikkere Allah ndeyo Allah on dandu en. Haray biidhnillahi ta'ala no hollirɗen noon hande en faala yewtugol fi hombo fi nene Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kono haray ɗo yen natande qissa meɗen on o ati kon e weltanto jamma um fuu donon e jamma fop. Iɗon andi en wanno ɗo vidéo ɗe ɗo balɗe holluɗen haray hiɗen faala wallitagol musidɓe meɗen fino ɓe heɓira diton siman arnoɓe holli en ɗo fi ka lawol. Waɗɗen vidéo on fewtuɗen jama on, Allah waɗi noti ɗon notorɗon sabu Allahu subhanahu wa ta'ala. E alhamdulillahi rabbil alamin e wiwno hiɗen faala coggu diton. Allahu on ɓay ko moƴƴo o waɗi sabu onon on notike, Allah okkori en coggu 15 ton, ko ɗum woni ton 15 ɗin ɗon ɗi timmi. Tawɓe ɓe wawi waɗude ɓe jarama, ɓe weltanama, ɓe do'anama. Tawɓe ɓen ɗo falno waɗude ɓe wawali bi idhnillahi ta'ala ɓe habbito. Haray no wodi kadi ko woni arde. Haray noon ɗiɗo kadi e yahay soden ɗi adden soden simanji ɗin naɓen hollen kadi inchallah min addana on vidéo men holla on haɗi naɓe ka gollete ɗon min holla on ɗi hewti. Si ɗi hewti kadi en jokkay ha anden ɗi gollirama ko holla ɗen kon bi idhnillahi ta'ala. Haray na en naɓutu wallinen huccita yahen la, en jokkodira e maɓɓe ha anden ko ɓe holli en kon ɗum waɗama, addo en kadi hollen ko ɗum ɗo wonno ko waɗa. Ayi haray jama on koyo yi'u ko ɗum ɓuuri moƴƴude, naafi wonde haray goɗɗo no faala yiide miɗe andi ono waɓɓe fof ko fi Allah waɗir ɗon, kono haray no moƴƴi kadi ye yiw résultat on anden ko wowluno ɗen kon ko ɗum huwa bi idhnillahi ta'ala. Haray ɗum ko go'o. Deuxièmement haray mi andina on kala tawɓe no faala senagol umra on hikka ka somaye si Allah on tawni yo Allah tawno en. Haray siko Amérique ɗo iwro ton ma ɗum ko Europe ma ɗum ko Afrique, haray bi idhnillahi ta'ala so noddimen e oɗo numéro en wawa humpondirde so tawi woni hiɗon faala ye yaadu bi idhnillahi ta'ala e wawa yaadude toroɗen Allah newede ɓay ko kanko newinta waɗiden umra on inchalrahman. Haray musidɓe julɓe tedduɓe arten e darse meɗen on bi idhnillahi ta'ala ko hombo woni nene Khadija. Nene Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ɓeɗo ko ɓe sayyidatun nisa, ko ɓe kohojo e sonnaɓe ɓen fuu. Balɓe ɗo
ino tawa e sonnaɓe ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ɓen fanɗi e sonnaɓe ɓen timminɓe ko Allah falako fanɗi e sonnaɓe ɓen heɓuɓe hewtuɓe valeur ka Allah falaɗo kono no tawa e ɓen fanɗuɓe Khadijatu bintu Khuwaylid no tawa e maɓɓe nene Maryam idan no tawa e maɓɓe Asiya zawjatu Fir'aun Asiya ɓeɗo no tawa e sonnaɓe timminɓe hewtuɓe ka Allah falaɗo Khadija nene Khadija senginnama ya yewto fi maɓɓe e wawa haysi tammen on hara en ƴettuɗo lewru en wawata yewtugol fi maɓɓe ha lanna ha completa abadan kono en ɓuccay tun seeɗa no innoɗen noon fiyen heɓu gokkun tawa ɓay ko a julɗo an kadi si a landama ko hombo woni Khadija ko honɗum waɗi siɗen mari jiwɓe neteɓe Kajjatu ɓaynen ko ɗum anduɗen Kajjatu hande wi'eteɓe Kajjatu ɓen ka pular ko ɓe wiyete Khadija ko ɓe woni Kadiza yoɓe welto hande ko fi maɓɓe wona wolede ko fi tokara maɓɓe wona wolede si ɓe yi o vidéo ɗo yoɓe weltano Allahu ɓe jento ɓe wakkilo ɓe jokka ɓe ɗo hara ɓe jokkali golle annasara ko ɗum waɗi jentine ɓiɓɓe moɗon ɓen ɗi qissaji no gasa ɗi nafayɓe naam Khadija nene Khadija go'o ko arabuɓe ɓuraysiyankoɓe makkayankoɓe en sifotoɓe hande no wirɗen noon en ƴettira ɓe waɗen peccen tati inchallahu taala en ƴetta feccere arandere nden ko nde yewten hande andinen koɓe homɓe ko honto ɓe jibina e gurdam maɓɓe ɗan adunelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko honno kadi kamɓe nelaɗon ɓe fuɗɗori gurdam maɓɓe ɗan ko honno ɓe wa'uno sifoɗen ɗon aroyen deuxiéme phase on yewten ɓure maɓɓe ɗen kal islam ko honɗum ɓe waɗani ka dina ko honɗum e ɓure kadi ɓe heɓi kal islam o addoɓe feƴƴinde tammum ɗum yewten giggol ko wonno kon hakkunde maɓɓe kamɓe e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honno nelaɗo yiɗirnoɓe hay ɓaydi ɓe feƴƴinde ko hon giggol hongol nelaɗo luttirannoɓe ha ñande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tigiri woni ko feƴƴini haren ko ɗiɗo marhalaji tati falte ɗe yewtude go'o gurdam maɓɓe ɗan ɗiɗi ko honno yani martaba maɓɓe on kal islam tati ko honno ɓe feƴƴiniri e giggol ngol kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam naam se wiye yewtu fi gurdam nene Khadija hande e nene Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wi'uden ko Quraysiyankoɓe makkayankoɓe arabuɓe ko makka ɓe jeyano hiɓe siɗɗiɗi e nelaɗo on hiɓe kafi ka manta soro ɓe maɓɓe jowa ɓo on telemma ka baba kamɓe nelaɗo iɗo gandi Quraysiyankoɓe fof en yewtinoɗo e qissaji men goo wi'uden ɓe fof maɓɓe ko iwdi annabi Ibrahima alayhi salam ɓe fof maɓɓe ko arabuɓe iwdi nene Hajara ka iwdi annabi Ismail ta yani geɗal annabi Ibrahim jon noon ɓayɓe fof maɓɓe ko ɗon ɓe iwri on andi ko la budda maɓe kafa manta soroɓe idan nene Khadija hiɓe kafidi e nelaɗo telemma ka baba ka manta soro maɓɓe jowa ɓo on wiyetenoɗo Usay nam ɓe wi ka sengo ka nenela kadi hiɓe kafidi e nelaɗo nde tawno biro maɓɓe kadi fof ko makkayankoɓe ko Quraysiyankoɓe ɓe wi ɓen ɗon kañum kadi hiɓe kafidi e maɓɓe ka manta sorojo maɓɓe jeega ɓo on wiyetenoɗon Lu'ay ɗon ɓe kafi ɗo en andi ko ɓe homɓe ka jibinande kamɓe nene Khadija ino filla e maɓɓe ko kamɓe ati wadde honɗum ko kamɓe ati daragol defanda ka dina ka wonɗen hande nelaɗo on e ɗeɗo mofte ko nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kono atiɗo daragol darano ka dina finance ka wallito ka fewndotay ballo ala sina Allah ko nene Khadija radiyallahu ta'ala anha bal ko kamɓe ati gomɗingol ko ɗum waɗi ɗum ɗo no dowa yonde sonnaɓe ɓen nde ɓe weltoto nde ɓe daranto ka dina ɓe anda jaka place maɓɓe onno ka dina bal Allah holli en si dina kam marsay ka nafa ko ma sonnaɓe ɓe tawi ɗum ko obligatoire ndaare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande ɓe nelano ɓayɓe ari ko nene Khadija wawi tambitagol ɓe kamɓe ati gomɗingol mofte ɗen fop aduna on fou ko ati gomɗingol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko nene Khadija idan en andi sonnaɓe hiɓe hani weltaragol ɗum ko kamɓe ati gomɗinde hombo nelaɗo meɗen won sallallahu alaihi wasallam hiɓe ati worɓe ɓen fou kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe wi ɓeɗo nene Khadija adul islam on arde hari ko sonnaɓe patron ɓe milliardaire ɓe wonno e nder leydi Makka ndi milliardaire ɓe ado nelaɗo nelayde ado ɓe jombidirde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honno ɓe heɓiri ndin jawdi en ara sifoɗen ɗum seeɗa ɓe wi nene Khadija ɗo kono fi kala hiɓe marno jawdi en wi'i ko yewtirten ɗi qissaji ko en heɓu tasakuye wawen tippinde hoore meɗen tawa siko fi sonnajo wonde yewtude sonnajo moƴƴo an sonnajo on ko ya andu e jaa ko marɗa jawdi o e jaa ko marɗa ngari o e jaa ko marɗa dambe o ko sa tippini hoore ma Allah ɓantama kono a wata an ƴettude hoore ma ƴawna hoore ma e hoore yimɓe ɓen ƴawna hoore ma e hoore modi ma wiya heɓay darja marsata en jangay ɗum ɗo gorko kañum kadi o anda ko o mari jawdi o ko o mari dambe o ko ma o tippina hoore makko yeso ɓe makko nden o wona ley a wona ley Allah ɓante kono sa ɓanti hoore ma Allah liɓete mo Allah liɓi o ɓandata ko abadan wallahi alazim
nene Khadija be wi ko sonnabe milliardaire be multimilliardaire be wonno e der Makkatul Mukarrama fewdo jahiliya adol islam kono e hoore ko be marno jawdi kon fu be wonno neddo laabudo neddo moƴƴudo neddo okkowo tayi Allah do prepare be fi hombo fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Idan ha be jamma adol islam on dey be jamma at-tahira tay si goddo no wolde fi mabbe ko be inno sonnajo laabudo sonnajo moƴƴo on tay ko non be siforte tay si wi'ama to at-tahira e der leydi Makka ni haray go landata ko homboni at-tahira hibe andi ko Khadija. Idan ko dum be jammano e hore ko be mari jawdi ko fu be okkay be haaja pe programme goddo be nyoata be toñata goddo hibe jokki programme mabbe e hore dum hibe moƴƴi yimbe be ko dum wal si be jammi be sonnajo laabudo on jonnon do be wi be do nene Khadija hari be jomba taw aduna do sallallahu alaihi wasallam be jombano no keli didi aduna laado jombude bay don andi be heccine laado moƴƴa ngara yewtugol dum do tay be jombano maka goddo no wieteno Atiqunil Makhzumi Atiqunil Makhzumi odo kanko wonno modi mabbe arano o be jibinani odo pay kun gotum madum jiwo goto no wieteno Hind be jibinani modi mabbe arano on don feddini be wi be jombindiri e goddo go kanyum kadi no wieteno Abu Halani Tamimi odo be jombindiri e odo kadi tay odo non ko marno do jawdi moƴƴa odo kadi be jibinani mo bibbe dido ko dum woni o mo wi'uden do wieteno do hala e gorko goto kadi no wieteno Hind o yanane ko Hind wi'uden odo ko Hind be wi e hala ko jiwo donc sen fami nene Khadija hari be mari bibbe tato adana sallallahu alaihi wasallam jombude be wobbe no wi nayo kono ko buri jiccude ko tato ko Hind biddo arano on biddo modi mabbe arano e odo hala ko jiwo biddo modi mabbe dimmo on e Hind biddo gorko kadi modi mabbe dimmo ko be tato be marno jonno bay odo kanyum kadi Abu Hala bayo fi'ini e wiita mo mari jawdi be roni jawdi makko ni kambe nene Khadija tay kambe kadi be gollorde be hebi non jawdi joni moƴƴa be woni e der leydi Makka ni be wi nyande go non be wali be hoydi kambe nene Khadija wonde manange ngen walla lewru ndun no ari haka hore suudu mabbe naati ka der suudu mabbe annora be yi imma ko nange walla ko lewru ndun be yi dum no ari ka suudu mabbe tay be mari bappirawo bappa mabbe wi'eteno Waraqatu bun Nawfal bappa mabbe no wi'eteno Waraqatu bun Nawfal be yahi ka makko be wi bappa tay odo ko gando moƴƴa jangunodo defte al yahuda din on andi aduna sallallahu alaihi wasallam hari defte no woduno defte windano de tawayde selli ko arno e annabi Musa en e defte fiqhaji ko arno ko yewti sifi finalaado sallallahu alaihi wasallam dum no woduno ka defte zife ben ka defte annasara be ko dum woni joginobe defte annabi Isa ne tay dum no sifano ton no andano woni arabu be hari be duda jangude be janga parce que kambe ay goto ne la kay mabbe kambe ka annabi Ismaila fi'uno annabajo arali arabu be jonnon bappane ne Khadija o mo wonde yote do Waraqatu bun Nawfal tay kanko himo jangi moƴƴa de defte o andi kissa annabajo fillado himo andi piji buy ko windi to nene Khadija be yeka bappa mabbe o do be ni bappa hande mi hoydi koydol ngaldingol la dum hari laado si wa jombude be fiw be wi hande mi hoydi lewru nu walla nange ngen no ari naati ka der suudu am weeri der to ay be sifani ke bappa mabbe koy dongol bappa mabbe inni si tayi ko sifida do kon gongi no woni no haray an a wonay be ngo annabajo de do mofte an jari be andi ko annabajo aray al yahuda be no andudo lere nela do hewti parce que foppu no windano yani mu'jizaji din fu hari no wodi ko hollata ko wonde ma annabajo battike seedeji din fu hari mageji din fu wadi donc al yahuda be jangunobe ma yimbe jangunobe defte al yahuda an nasara ibe anduno ko lere annabajo onni en ara yugol dum do idan odo Waraqatu enni nene Khadija haray mi do tandini awonay be ngu annabajo de do mofte kanene Khadija nanno dum be yeggitali ngol kongol tay dum do no welkini be ka bernde be mari dum ka bernde mabbe jonnon bay on andi woni na sonnaje mo ala modi be mari jawdi yimbe ben fop aratora golbe enala wakilaki kala ardo marbe jawdi marbe gande marbe jahu Makka ton arayna Khadija mi do fala ma jommude be nala mi do woni rayno mi woni do ni be jabali jommirde ko dum wadi be inni fita bintingol dum do hay nyande go al yahuda jo arno o tay sonnabe quraysiyan ko benno mobi ka suudu Kaaba andi hari fayda yimbe Makka ben fottirde mabbe ne ngaka Kaaba no o do wonno centralo
ado hay nyala do nelede o andi ndu suudu Kaaba ko malaika be Allah ben atino arde darno ndu bayindu yani be wi annababe ben ari darnitindo ha annabi Ibrahim ari darnitindo Allah no sifani en fi ko annabi Ibrahim annabi Ismail arno darnitindo idan yimbe makka ben no andirano teddingol ndu suudu de pilaw ibe anduno ndudo e hore ko be yeddi Allah kon fu ibe anduno ndudo ko Allah jendo ko teddintendo ko du wadi si Allah sewti en kasratul fil ne abrahata iwno habasa wino arde lancalu hari on sanyala do la kare hela do jibinaka bay ko duube jidi après ça ne la do jib man ma dum de ngitande don ne la do jibina amul fil on fami donc on Allah imminno colli iwridi ka asama ardudi e yite ko halki abrahata en jangay dum ka suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaji al kaydahum fi tadlil donc en andi hari ndu suudu Kaaba ko teddinado tayno sonnabe Quraysiyan ko ben no mobi don odo al yahudajo o ari tay ko jangudo defte mabbe den ko laabano wo yimbe be reedu o wi ko ono yo sonnabe Quraysiyan kobe naya si goddo ni ko ono yo sonnabe fulbe o wi battike sa argol annabajo de do mofte ko gaakadi o feñirta kala e modo wawdo gerude ha jombindira e makko yo jombindira makko ko mojjere wonande kala e modon hebudo chance wakili tefi ha humpiti fi makko waawi jombindirde e makko hara yo wadu kono sonnabe taybe anda kambe be wi be considerali kongongol be wi nani ko o wolata ko mo jottodo inna habboto do ha annabajo ara goddo anda ha yonde to mo arata goddo anda honno way est ce dum ko gonga non est ce déjà annabajo aray be hocci kaaje be fidi o do gorko woldo ngol be wi be fo mabbe wayido sina hombo sina nene Khadija